Kublai pibaro pinigilong ki kubor bamta kesngi. Kat banang poi kesngi ki ya ki samla khasi ki la iet ka kam bar kim kwa hi bakasap ka phong bakidon kin penne noe. Kawi ka samla khasi kan ni kita walang ka basyong basa halum ding jri shilong kalalong kanong sna kam daladi yaladi bar kam kwa ya ka kam sarkar bar kelas dang hi naladi da ka jingtip bar jingyu ibuit na ka hinmen la jong bakatri kam la jong da ka basna sabon da ka ronga bat na ki jingtung jong kinong ram. Ketika samla ni kita walang kala pendep Bachelor Business Arts na Kolkata ha usnem Arhajar Khatsan nang ta kala lit coaching company secretary ha Mumbai Arsnem Shiteng. Hadin katei kala sa no barkahinmen banyarap banishna sabon aloe vera bar kala yu ibuit na gahmen kumta onda kala wanno shishilong klas dang la ka jong bat ai kerteng natural hues. Nagaliang antor ni usabayo banyakren bakati ka samla ni kita walang hakata masa jingpin inam ni kimar ki mata bar ki baham ki di ha All Saint Cathedral Hall kaya thu ba jingtmu jongka ya ka kamla jong kadai bakadon bar ka hinmen banyarap ya ka namar bakashna bat punya yo ya ki sabon ha Mumbai. Kasamla ni kita walang kaya thu bakayo I ya ka hinmen bakade ya kakamshna sabon kumta maka klasim lang ya kaju kasenjam. Haga jing telun jongka ya kakamshna sabon kabaka organic ne ka sabon baklem khle dawai bat basna hi da kakti la jong klem ki kor ki bor. Shushu kasamlan ni kita kala benrang kakam bakas dang kadai haga jingrut ka basan pho hajar tingka. Ki sabon basna maka dei bakayo na ki marrep kumna ushin rai la ka dong bat kangan. Halaki jong kidur kidar baka penwandur ya ki sabon wat ada ki remru ndui kadai ka babhana ka benta ka koit ka kya ya thu ka samla ni ta walang sngam ya ka jing batai ka tei ka samla Tulis bunyi pi samla ni kita walang dalam itu uno few idea ba bensna ya kini sabon daki ai pen kam idea ni kong kawan ni himen jonga to ko bo ila le training ti mai pen introduce yang akan to pen hikai ru yang abade ko ki por lockdown to pen hikai yang aku no ban sna ko ban le ti hadin kum to tingar ngalawan in kanika long adon interest ha ban sna ini ti automatically ko to gi shulong le ki bangin sna kum no bangin pen expand so ban pen introduce to ban pen itu ikibat ba amar kini kim don chemicals fi kini ni hardly chene sha ni pada yo semua ham mo sha shalom or bandan ko kini ki natural so fi ni ponta kini sai what kini kijat tiar babisna di lolong ki sabon hi yo na gini gimana pi pen kam du da usen rai ne da kising ne da kino ki ni pendon kami di one thing di solution rai tu la kadang bani ka ngapru use di badi organic mostly dekat bengi yo depi ongki organic products nang ni tingi try bengi la kan bengi make music kita product bengi yo na local farmers ni tiki ada kini kibi pan use lagi ini yo na shabar di outsource na bar ya kini sabon pisna na kita gijingtung gijingtung na bat na hiyo na itu na jingri kum ka ngap yo to kum aloe vera kum te hakano karukom pisna ki pewandur ki la penulong ini ni le do de kiti don de kimol pengen penwani kini ke design ikut pisna de kimol ni bangin yo idea do kum no ban peni design kum no ban pen thaba tu ang yo references into issue page you learn to like pata bala don internet mo tutorial sa ikut tu ni learn Tegma piong ini pisna pio I by men jo pi by isong apo Mumbai by sna igine bo pio I dia nangka bo pi kam le hikai ya mai in training dia mai even hikai no akan kai pi dia pi mta pi le I dala dia kan ngut pi don ya kini ka kam pi le mengitang ni ada di dan dia pisna by ahliha hayang ha online na anu lu digri lakan usna me yene mentar na 2019 last lang tamba
ila claim dah concentrate passion kan ila try bangin focus no atau ke career di after kum tu bala lockdown ni kum tu tinggal don hi sheni ilang tu kini ong bande kum dia ni lagi la yo idea kin bande no di last year kum tu silang bande part kum ki pop up se kum tu ila shouldn't break part kan in between ila train no da kum ki way like yo da kum ka kam tik that train Thì mình ta phải phi là phần lịch vụ trăng thế này ila một cái này là đi cái cam của bạn pura cái trong phi phim đó cam chuyện cam sốt cả minta berjenjat tu pun yo Thì aduh kita kat no kalau penyak dong ipi dah kini kakam yang pi ba isenagi ba pilong kanlan ilayo nama like ni lihat kena di pop up shop tu bagi dia online orders dia lang tu ilayo ya kayo yung pi penyak hakan no kurkom lasit ba pi ai lek hayo hat ni pilih social media ni pilih haki Instagram, Twitter, Facebook aku Instagram but itu mesti parlok untuk dilakukan reviews even advertising that's how we do buat yang mentang di penyak tang lang ba kini social media thì hadu kan no sekolah penyak nong ni pi dengan ni social media jom pi nak kejin penyak dei jom pi bat prok mi sabat ilayo nong kumbang like social media but like one thing na umri tang na po silang do all over India tumo nilai dia ini your orders na ma so with that only ya yo buat menta ya kini kimar pi kiat dan saban kiat nah hajala jom ni hajala ni macam dia hajala hai pi ai ya kini kimar tentang ini ke fikir pop ups ai pop buat sini pilih man blog ki event kadang don hodang pop up begitu part tahu siap di film itu hatu pi layon yang bergerak masyarakat hatu pilalin yang baju apply ya kita kiskim nene ta kiskil goyo lomba dirap ni kena suka dari minta tinggi karbangile di nak jomini tinggi lah ya di cakap itu cakap bentuk skim banyak ban expand oh jual bigger market tinggi lah le cakap government tinggi hapsna project itu nama ini ya cakap tinggi ya kayak bentuk sa ke department ayu pilalin ka first ka di DCIC sa kai baki on hantu ya pi keep hashna ke project di mentangi pada prepare di dalam dapur ini dalam kami online pun even prepare ke project sedang macam project de susu menta ya yang ni kam pi ba pila sedang hatu kalau dan em ka nak yang pi ba si baik kelai itu nanti pila dia berjasa nomor kan kita long tangki entrepreneurship dari the entrepreneur dang start kita it's just a start up pengidang sedang di rumah mentah after long gap pengidang sedang biang mentah tinggi yunang ni hingi ong ban pen expand ban kayak tapi laju pernah kami digimar pila si haki department masyarakat si baginyo iya kan ambil kata tinggi patlet pi kuat nam ya kata yo tinggal bahang mo ini tengi la sotu la si ya kini kimar pila hoi pi ong kidi kisna da pi belong organik bom klek da wai bom klek ni dai hatu pi sotu bagi pai ba jun kim ti namar si kedor kelaram kasyong kata kenyo lem ki long bangi one thing bangi like all handcrafted the quality ruki khamka and plus we use all kiniki bangi yo actually all organic the kata kasyong khamshong rem yo rather than bangi ni chinaki use the chemicals the preservatives da kai ka kubor pi ba pnai sagi pai ba हम तब की समला जो नियम तक का परथई kedok kam perthei bayawat kam pak perthei ki ko penyang lagi jong kijat leki bom dan pat dia kasap kata ti sedang seduction lagi ke skills bagi don bagi like bikinum pin bagi ya chakrang ya chakmat whatever they have in know you might just go forward with it the risk me like just go with it if it's a point him mo step by step if it's a